دلوی لوی 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 دلوی لوی 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 دلوی لوی 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 دلوی لوی دلوی لوی 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 دلوی لوی دلو لو 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 محمد وهبالو ويديادي بجنا محمد من شانا سرتيا ويدا بجنا دلالي من شانا سرتيا ويدا آگیر بكمال وان روميا دربكي لبجنا محمد مدان وان هوفياي دلوي لوي 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 دلوي لوي 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 دلوي لوي دلو لو 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 محمد وهبالو آخ دلوي لوي 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 چیچکا جماعتانو لوی 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 کلمه چاوه دجمنانو لو لو سلاف هفالنو ناوی من روشنه از کچک کردم تمنی من 23 سالیه براستی از نوکتم من 23 از جگنده صندوقلیمه گریدای باجار سریکانیه ده تمنی کی بچوک ده من ناس كر قدنجة كي خوش لبا من هيا تمنية من أو شغنه صالي بو من دبستان أخوة سترانجوت ماموس دي من جوروشن دنجة تبر خوشة لبراستي من أو تشتفي من نتكرج برجو أز بتشوك بو وجبرجو مالباتشي سروي تشتي نسكني هول ندانجو آلي كارية بكن دام بدن بيش دا بيدنجي بلاف بكن بدن خياني كرنج من لترة من قالك أصلاً جيد جيانا خود ديت قاوا من برنجة كي فرمي دست بيكر من بشت جريج مالباتا خو نديت هر دميل بيشيا خونا من تسكنين ودخوستن بيت شتي جهزري من درخن از نابجم چما ولو بوش برگو مخابن جواك بگشتي اف هزر بو ديتن تشتكي برشر مگو كچ آن جن بستري از نزانم چما اف هزر هبو لي مخابن اف هزرا جواكي وقالك مالباتان قالك خوم بن آخ كرن وقالك هيفي دلي كسان دماو بجه نكرن مخابن هوالنو نهر كستكاره لدجي آستنگيا بسكنه ونهر كستكاره خونين خو أرمانجو خو بپاريزه من او چاغ اف گوتن خوش فهم كر خو بخوا آوا بكه جبو خوا براستي جي هوالنو قاوا مروف بخور راست به و بدردورا خور راست به او تشتي گو مروف دخوازه بير راست به هلبت مروف دكهيجن براستي جنن كرد قلق زحمتي ديتن دجيانا خوده بتايبتش آليه هنره ده هگر جن دكاره بهوال به دكاره بيار به دكاره هفجين به دكاره بدايك به چما نكاره بهنرمند به چما او تشتي گو است خوازم بجه ناينم چما از جيانا خواه بخوا آواناكم جيانا گو است خوازم تجه حسكرن و موزيك به براستي هوالنو هگر مروف زانه به مروف چد خوازه او تشتكي قلقي باشه بشتي قلق زحمتيان من ناس كرگو است خوازه موزيك جنبم جبرگو من رحتيا خود فيواري ديت من آزاديا خود ديت من واتا قلق تشتا فهم كر مروف تاني جارك جيان دي كده بلا او جيان بدلي مروف به و بواته به بله هوالنو من نقلك زوده برنگكي فرمي دست بكريا تاني 4 سال بونه دتمني 12 سالي ده من جارة يكمين سترانه که بكردي قوت سترانه ديار درسم بو من اللي بيش هوالي خواه و ماموستا خواه قوت
مامۆستا من جی ji gundê min bû. Gava dengê min bihîst, got rewşen dengekî pir xweş li ba te heye, êdî di nav dibistanê de belav bû, di nav gund de belav bû. û îja her kesî dixwest bibihîze, min li pêş şagirtên dibistanê hemiyan stran digotin. û êdî ez bûm gelekî li strana guhdar dikim. Ew çaxa han ev telefon û torên medya civakî nebûn got ez bi kar bînim, tenê li malê bû, li dibistanê bû. Min gelek hezkirin ji wan dît bi rastî. Gava temenê min bû 14 sal rewşa welat gelekî nexweş bû. Ez û malbata xwe em mecbûr bûn got em herin Bakurê Kurdistanê. Gava ez çûm û ketim nav jiyana zehmet de, li wir min gelekî bêriya gundê xwe kir, min bêriya welatê xwe dikir. Min dixwest ez vegerim, her demê min xwe xerîb didît li wir. Min distira û geleka jî dengê min dibihîst, lê her demê cihê got ez lê ji dayîk bûme di bala min de bû. Ez di wê baweriyê de bûm got ez ê rojekê ji rojav vegerim û dengê xwe bigihînim her kesî. Tê bîra min carekê li cihê kar hevalekî menê kar bû pirsek ji min kir, got rewşen ez her demê te dibînim tu dikevî xeyala de û ez dibêjim tu nerehetî. Tu çi didfikire? Min got ez di gundê xwe de difikirim, di hevalê xwe de difikirim, min bêriya gundê xwe kiriye, min bêriya welatê xwe kiriye, min bêriya her cihê kiriye li wê dera min jiyan dikir, li wê dera ez mezin bûm, li wê dera ji dayîk bûm, nayê ji bîr kirin bi rastî. Got bes em naxwazin tu vegere, min got çima? Got heger tu vegere êdî em nema karin te bibînin. Ew çax min tiştek jêr got, min got hewalo meraq neke. Tê min li ser ekrana bibînim. Keniya bi rastî? û niha ew kes min dibîne û min dişopîne û her demî dibêje rewşen ew got niha te ti carî ji bîra min narim. Piştî 4 salên zehmet û giran min biryara xwe da got ez vegerim, min hewkarî bû, ez vegeriyam gundê xwe. Ew çax min nû torên medya civakî ji xwe re çêkiribû, Facebook, Instagram, xeynî wê. Min ji xwe re li malê stran digot bi rastî û belav dikir. Gelek hêz û hezkirin min ji millet dît, gelek piştgirî min ji wan dît. Hiştin got ew hestê got di hundirê min de hişyar bibe, hiştin got ez hewl bidim bêtir bistrêm. Belê tirs hebû, fedî hebû, min digot belkî henekê xwe bikin, belkî qebûl nekin, lê bi rastî jî heta niha min gotinek nexweş nebihîstiye. Piştî salekê min xwest ez xwendina xwe berdewam bikim. Ez çûm bajarê Serêkaniyê li cem dayîk û bavê xwe. Niha hûn ê bêjin çawa çêbû. Çaxa ez heyştmehî bûm, metka min ez xwe dîkirim û heta niha jî. Yani mala bavê min tenê di dema paydoza de ez diçûm. Ez çûm Serêkaniyê, min dest bi xwendinê kir, lê huner ticarî ji bala min neçû. Min got ka ez tişkî ji dengê xwe re bikim. Ez çûm tevlî çand û huner bûm, çand û hunera Serêkaniyê. Min qebûl kirin bi dilekî şa, bi hezkirin û hiştin ez bêtir ji muzîkê hez bikim. Di heyva min stran got li wir û cara yekemîn bû got ez bi amûra re distrêm. Ez nizanim çawa wî hestî bînim ziman tiştekî pir xweş bû lê mixabin. Ew kêfa han berdewam nekir ji ber got Serêkaniyê çû. Em ti car ji wê hêviyê nayên xwar got Serêkaniyê veger li milletê xwe û her kes veger ser axa xwe û veger mala xwe. Em dîsa vegeriyan gundê xwe, em dora 20 rojan li gund man, gundê me jî ket xeterê de, em mecbûr bûn em ji gund jî derkevin bi rastî. Me berê xwe da bajarê Dêrikê, Dêrika Hemko, cihê hunerê ye. Me biryara xwe da got em li Dêrikê bimînin. Ew çax min xwest ez dîsa herim çand û hunera Dêrikê, lê vê carê bi armanca kar, ne bi armanca muzîkê. Ew kesa gojmir bû alîkar li ser çand û hunera Serêkaniyê disekinî. Wê ji wan re gotibû dengê wê xweş e û pêşinyar kirin got ez tevlî koma Cûdî bibim, ez tevlî komê bûm. Demeke baş ez nav komê de mam, lê bi sedema xwendina xwe min dev jî kar berda û bi sedema torên medya civakî dengê min belav bû. Êdî ekranên rojava li min digeriyan dixwestin hevdîtina bikin. Min rojekê di bîranîna salvegera hunermendê Nemir Mihemed Şêx û stranek got. Mamoste Şevger Mirza ji bajarê Dêrikê dengê min bihîst û stranek da min. Ew stran diyarî bû ji ber got klîpa min yekemîn bû.
دستو هستن وي صاغبه من او ستران كر كليب و بلاف كر سترانك پر خوش بو هستن پر خوش بو دستي وان صاغبه حچي كسي گوبون آلي كار سترانا دو يمين جبر هما استوديا دريمز بو القام شلو پیش برکک چکرن جبو دنگی هری خوش او چاق کادر احمد جمر گوت تشکیولو هیه تجی تبلیبب گوت از باورم تبسر کبجی از تبلیوه پیش برکه بوم دورا 20 کسان بیتر هبون پشتی 3 آستا از در کتب دنگی هری خوش دیاریا وی پیش برکه استرانک تبلی کلیپا وی بو ستران بعربي بو عربية رسم بو جگوتني هلبستوان جوزيف قوريا بو آواز ما مستوى العبد النور بو كليبا سيمين ازو ما مستوى سيبان حسكو بون بسدما سترانين پیش بركي دنگي من بهيست وجي حسكر پیشنيار كر گو ام بهفره بسترين براستيش بو من سركفتنك پرمزن بوش برگو دنگي سيبان حسكو روجا گو من نبهيستا او روج بداوين ندبو سترانا ما بناوي بيرياتتكم جهستي هالبستواني قدر بلند ما مستعب سلام فاطو بو براستي ويزاني بو چو گوتنام بنقينه و چو آوازي بده في ستراني داگو بگهجد لي هر كسي دستو هستين وي صاغبه گلكي بسركت وصالا وي قدياي اللي حطا نهاجي ملت تشينو بلاف دكن و گلكي جي حز دكن كليبا چار يمين ديسا برهمين استوديا دريمز بو تشتكي پر بلز بو سترانا شبان پر ور بوكاني طنبورا و براستي ما او كليب بتلفونك شانت و او كليب كد دلي زاروكا بري دلي مزنا و پر دنگ دا كليبا بنجامين جي پیشنيارا ما مستسيبان حسكو بو سترانا عيشيشان بناوي داي جمره هالبجارت او بهر تشتي رابو من او ستران كر كليب و بلاف كر براستي ويجي سركفتنه كبر باش كر وحتى نهاجي قهداري هي وحتى نهاجي خلق جمرة تشينن دبيجن تشتكي برخوشة وقالك دبيجن دنجة وعيششان وكا بجي بلي افتشتين قو أزد بيجم بلكي سركفتني قلكي بتشوكن شخل كيرا لجمرة برمزنن جبرگو من او هزر نتکر گو ازی بگهیجم وی آسته دهنرا خوده بهزا خواب باوریا خواب ویانا خواب حسکرنا ملت و هوالین خوا از گیهاشتم تشتی گو است خوازم هلبت نبسم روف تجاری ندج منی خوابه و تشتی هری باش خور بخوازه و مروف هر دمی سرکفتنش خور بخوازه و هر دمی بردوام به براستي فيديو هان جبو ما مستعلي كولوية اسباسياوي دكم سر في بشتگيريه ما مستعلي كولو ويري بازي بجهتينه يعني هنرمندن كرتينه زمان قاواقو هنا الصاغن نقو بشتي بمرند بيرا خوده بينن او داويدا استخازم بيجم خورتبن شرم نكن جيانك بواتا جيان بكن و اشين خو بدستن خو درمان بكن و جبیر نکن تشتی نخوش گو هنته در باست بن و او تشت بداوی ببه و جانك بحسكرن و روناهي البندي ويه لقواهم بخازن از وسترانه دياري و بكم بهيفي ما بدلي و به چونه و چونه ری پردوره نما تو تسويت صانم چونه و چونه ری پردوره نما تو تسويت صانم لیچه بکم برین کوره جان جدیلتی اسپینی کارم لیچه بکم برین کوره جان جدیلتی اسپینی کارم ده خاطر خواست و جبا من چو هیوی نماده چاباندا لزدمشی پر به هیبت جیانک نو
دی گاواندا ده خاطر خواست و جبا من چو هیوین ما ده چاواندا لزدی مشی پر به هیبت جیانک نو ده گاواندا ورگولا من وربا من وردل من وربا من بوهارا من اوینا من بوهارا وی جیانا من ورگولا من وربا من وردل من وربا من بوهارا من اوینا من هویا وی جیانا من جبیر نکن هوالنو او تشتیگو از نکارم با آخافتنی بگهینم و از کارم با موزیک بگهینم و موزیک جبو من چاوه گو از پید بینم و جیانا گو از نابینم سلاو و ریس